Izbori za lokalnu i regionalnu samoupravu ove će godine biti bogatiji za Hrvatske laburiste. Stranka rada predstavila je tako danas svog kandidata za primorsko-goranskog župana. Nakon što su na parlamentarnim izborima osvojili 6 mandata, laburisti koji su osnovani prije 3 godine prvi puta kreću u lokalnu utrku. Rejting stranke nam raste svakog dana. Prema anketama 3. smo stranka na nacionalnoj razini, a isto 3. mjesto držimo i ovdje u županiji. Na izbore za lokalnu i regionalnu samoupravu laburisti će izaći samostalno, a Hrvoje Maračić njihov je kandidat za župana. Naš program laburista za ovu županiju imat ćete prilike čuti u više navrata. Za sada samo toliko da smo se koncentrirali na 3 bitne točke, to je gospodarstvo, mladi i socijalna politika i ekologija. Lijeva i desna ruka Maračiću bi trebale biti Dina Domjan i Jelena Krpan, koje su kandidatkinje laburista za zamjenice župana. Obični smo ljudi koji žive ili pokušavaju živjeti od svoga rada, te razumijemo potrebe čovjeka, a kako poznata izreka kaže, politika je preozbiljna stvar da bi je prepustili političarima. Ovom prilikom pozivam sve građane naše županije, pogotovo one koji žive od svog rada i cijene svoj rad, ili oni koji nažalost samo pokušavaju živjeti od svog rada, ali ne dobivaju priliku da svoju podršku daju upravo gospodinu Hrvoju Maračiću kao kandidatu za župana Primorsko-goranske županije.